Abantu abasazwani ngumaliledinini, abantu abasazwani ngumaliledinini, Dinini Imjabu mfana kwamasango, mfana kwesigara. Yayizwa na wathi umalume wathi Mdukulu yazi wena uphuphi ufana ne-16 valve umodoro ungaphuphiko, ithathe nasi hayi thatha kuye. Sizibambile madoda sihlangene, uthi Imjabu wahlala nomlingani bonke ifoni loku yangena solo bayamdosela nayingenako ifoni enye nenye uphethe wrong number. Wathi ekuseni nakakuhamba kubathi ukuhambe kuhle ne-wrong number akho leyo uza kubuya seyi-right number. Ncancabe ethi Imjabu ncancabe mfana umduna ukuphethukelwa sibethe mahlako malume msweswe uve kubhakani kanti yaxolisa mali ukubiza ngebizo mara nama ngizenzi ngezwakujabula. Ungani mfana umduna lapho uyazihlanganisa ukuthi phethele yona ikeyboard leyo ihlanganise ibethe nenjalo seni wasa kalali buti kalali wasa abantu abasazwani ngumaliledinini, abantu abasazwani ngumaliledinini.